لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فيا عباد الله وحمدا زغفل pripadin Allah سبحانه وتعالى والصلوات والسلام na iškar manušeske kakva je dunja amaro mangujem poštujemo pekamberi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uprakileski cenjeni familija, sahabija, tabiina, etba tabiin, generacija salafu salih, emsa muslimajna koja svaka je dunja na etemu ken misar, osvenala fensar, la ilaha illa Allah, Muhammad Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala pralale neke rel kabuli tumara namazi, neka del tumen khairi, neka priminal tumare dove, neka kerel tumen ta rokulakula sokoven istrajna, kakava voзвишимо dini Allah skoro subhanahu wa ta'ala. Amen abdjeda ka produžina amare temaja tero tevhid ki prethodno ne bila, si ne ameni tema vašo šahade, la ilaha illa Allah, i negacem potvrduvanja. Abdive si jam ki prvo točka tero tevhid, advajtano tevhid rububije. Пред те почмина мангава само те на бистра после и сјамено ко те им сакја кола суетане цело бршески ан мангек примерок та нектар отвуен век само лист кој мангела после шајте лелпески од те тергела туменге о гради Скопје тергела туменге сао празнике исламска кола суетане од те преку цело берш, ајте дикено те кога тајне вакти е намазескер. Кој тано календари пралалена кате тергиона туменге таро стране обареди весаба шо исламска празнике, која каватано туменге прикажимо цело дневно намази, цело бершеске тари 2026. Иначе кавајтано таро моро прало емиси фантази небело Allah subhanahu wa ta'ala нека деле хајрен берекети ки лескири бути кој сарка мангел послем шајте лелпеске каден туме на шаве од емиси или ханитано те да услужи нентуме. Иначе пралален абдиве дружина мене етемаја тавхид рубубие. Со значинела тавхид рубубие. Првенствено од темен рубубија вала таролафи раб. Сојтано раб. Раб тано по превод господари, тоест по амаро романова кердо девел, сарсова керемен, нели девел. Кога сјам ќе каја тема шукартано исто агерхенте разјаснина дека по термин со амен користина еле баш амаро господари Allah subhanahu wa ta'ala Олафи Allah ле пралалена неле превод. На постојнала превод башо термин Allah. Амен детано преведимо нели сар девел, или сар Господ, или сар Гад. Ама о девел ко арапски вакерела пес раб, или рабби. Сар, например, кога вакереа Rabbi firli, devla oprostin manje. За разлика од термин Allah, тано Аллахескри титула, која со означинала пес, о право господари, таро сао ја вера измислиме девеля. Соске тано пралалена геродова, соске Allah subhanahu wa ta'ala денгја пес посебно титула, кога га пенал пес Allah те джанал пе коле девлеске керала пес лафи за разлика таро измислиме девеля, со јек единствено цел, а ја цел која тани, за да оманушате а чолен го роверува и не хемо пакјајбе, по јек девел. Матовен различна девеля. Allah azza wa jal матовен ла навакула со оманушака измислинен леске. Се сојтана кала, например, лингвистичка кооперација, тане манушенгоро, речнико кола сола сар нарекујнена Allah azza wa jal или нарекујнена пе девлели ја вера атрибутија таро Allah azza wa jal. Но Allah subhanahu wa ta'ala кога обратинала пе стрикно башо по господарство, дали е мелеконге, дали е расуленге, дали е верниконге, манушенге ки дунија, користинала стрикно од термин Allah, која со мангелата прикажинал,
o единствено девел o Allahi Azza wa Jal. И одолеске да ко шехадет и сјамено термин Allah. La ilaha illa Allah. Сведочинаја дека на неа вер божанствен девел освен о Allah. Одоле Allahi Azza wa Jal веќе бајраргјапис. Од теохид рубубие пралалено фатинела целовкупно господарство и владетелство коса со постојнела. Од ова со амен джанаја. Од ова со наджанаја. Од ова со дикаја хем од ова со надикаја. А двајтано о створење колеја со о Аллахи Азza wa Jal стрикно само песке прикажинала лесар створење hem sasojtano od ova stvorimo со амен джанаја на джанаја, со амен хаја, пијаја, обршим со перела, рипув со бајрола, одолеа пралален раково динала стрикно само Аллахи Азza wa Jal. Офтана двакова со дела од живди пекјака е дуња. Офтана од овакова со о Аллахи Azza wa Jal каске мангела дела на свалипе, папала двајранела леске осастипе. O Allahi Azza wa Jal tana dvakova so kaske kamangel del meribе, hemo Allahi Azza wa Jal tana dvakova so pere rahmetea kas mangela ka čelko dženna, hem kas mangela ka čelko džehennem. Значи пралалено Allahi Azza wa Jal, перолеске особине какава правило кјака е точка рубубие, тано те верина дека, пазиме, офтано створители. Со значино одова? O Allahi Azza wa Jal tano stvorителите роса два со мамжиткел. O максимија су и сијамен. Пазине. Пример ка кера лафи, сојтано. Кадавту мен ек пример. Кога исјаме, например, дуј парија, ромем ромни, хем кога лендар, овела ек максими, ола добинена ек максими, о створителите родова максими тано, о Аллах Субханаху ва Та'ала. O roditeljната не само о себепи, кјака е дуња, за да ек максими, тавол кјака е дуња. За да ек мануш, те постојнел кјака е дуња. Дали о Аллахи Azza wa Jal сар створители, пазинен, пралалните халове Аллах ескри мудрост, створинел ако моменте манушен, на. О Аллах Субханаху ва Та'ала, пред тему кело човечанство кјака е дуња, си не само Адем алейхиссалам и Хава алейхиссалам, и ромнитаро Адем алейхиссалам. Хемо Аллах Субханаху ва Та'ала, пере мудростен цар, кога решингјате му гел ки дуња е манушен, галинге Адем алейхиссалам ки кичма, хем тарадва, и калгја сао семе, со ка постојнено мануша, саду дека постојнела ка е дуња. Hem ka dva momentu Allah Subhanahu wa Ta'ala učila saka lesemen dali ka keren ibadeti Allah'es ka Azza wa Jal, hem dali ka slavinen same Allah'es Subhanahu wa Ta'ala. Hem dali ibadeti ka prepišnen same Allah'es ka Subhanahu wa Ta'ala. Ека на пазине, на катетан интересно поврзинаеме не темајата предходно недела, сартани и упута е манушески риква кава возвишимо дини, код ова моменти кога мануша емо селина, e Allah eske Azza wa Jal va kerge, ja Rab, neli prenesmutano va kerge qalu bela, va kerge oja, amen ka robina tuke ja Allah, amen na ne tela ber božanstvo, amen ka da endina samo pratute, mamaro gospodari nikoj ne je to vol osvem tu. Kod ova momenti o Allah Subhanahu wa Ta'ala, jektaro anabe Allah eske rekova etano, čitingama kanao kuransko etiko namazi, Huwa alimul ghaibi wa shahada. Офтано до вас оджанало јавно хемотајно. Офтано до вас оджанала су и се манушеске ко калби без и чипте вакерал. Офтано до во мануш сока керал тај са без о мануште планиринал. Пази. Кој тано Аллах Субханаху ва Та'ала? О Аллах Субханаху ва Та'ала тано амаро Аллахи Azza wa Jal. Кога со амин панда на джанаја тај са сока десинел пес амин цар, а веќе одовај тано леске ко джандите. O Allah Azza wa Jal, tano amaro bebel kova so, amen na janaja palo ek sati soka halpe amengem soka piel pe samengem. O Allah Azza wa Jal janala soka halpe samengem soka piel pe amengem palo ek sati, soka desinel pe samengem. Kaj kana lazinam. Pazine.
Акавата намаро господарио Аллах субхану ва таала. Према која кавада џан ди пеле скоро, кога сао се мина, прете авенки думја, вакерге, бела ја Раб, амен прифати неето господарство ја Аллах, о Аллах и вечака те џангја, којтано искрено према кој Аллах ја заоджел, а кој ховагја. Према кој довадо Аллах заоджел, пишимја кој ковалу путимо ки думја, кој нането волу путимо ки думја. Со значи нелодова, од ова значено дека таро Аллах и на не нисави неправда манушеске, кјака ја думја. Значи те сватинемте халјова со дека Аллах субхана ва таала тану остворителите роса. Пазине, о Аллах заоджел од ова се не делале послен ко дат, ко мурш. Тамам, створинелале ко тестестерон. Па пала два о мурша два префрлинела ки дај. Тамам, о семе, кога сабала тари небеса, створимо таро Аллах субхана ва таала, джала ко мурш. Емо мурш пренесинела ле кидај. Кидај тергјола кава семе, кидај само створинело Аллах субхана ва таала со обедение манушескор. Агер со о Аллах аззаваџел со процес куркен горо нарединела вакериндор, а кана нековенле дујваста. Створин ги Аллах вако мануш. А кана нековенле дујпре. А кана нековенле дујакер. Са додека новела цело процес е кемак семескор. Јака вајтано пралален од олесе до Аллах и песке коркорих вакерала створители. Пазиме, соске створители се депи башадва деко Аллах ја заоджел. Јако створин ге и думје. Јако створин ге манушене мо мелеке емо џинје. Амо Аллах ја заоджел никогаш начинавала те на створинал нешто. Аллах субхану ва таала секогаш нешто створинал. Некад ано видливо е манушеске кијак, а некад не е видливо кијак е манушески. Па те верине дека Аллах субхану ва таала тан обласнико тароса, Аллах тан обладарио, Аллах тан управители тароса. Со јекела феа на постојнела ки думја ништо, ама тоа дова бизо џанди пе Аллах ескоро азза ва џел, бизо изини Аллах ескоро субхану ва таала. Таро бари пе Аллах ескоро азза ва џел тано пралален, Аллах субхану ва таала те џанел, пазине, Аллах азза ва џел џанела со десинела пес, саво звукој си, о срж тарјака ја думја. Пазине. О садимо срж, котар со почминела каја думја тоа створими, тани ко џанди пе Аллах ескоро азза ва џел. О листо таро ја каш на сминала те перо, саджи ко те на нео изини таро Аллах субхану ва таала. О мануш, пазине, о мануш, на сминала те на свалил, саджи ко те на дела изини Аллах субхану ва таала. О мануш на сминала, лескири годи бутите керел, саджи ко те на дела изини Аллах субхану ва таала. О мануш на штите дикел, саджи ко те на мангела Аллах субхану ва таала. Јек таро дова, пазине на Аллах сар створин ге мануше, за да те халјова Аллах ескоро рубубијат, дековтано створители, дековтано власнико, дековтано управители башоса, Аллах субхану ва таала пазинен, денѓа е бучужи мудрост упрако створење манушеско. Амен ге пралален пазинен и си амен, кога би пучеа је ке мануше, сасој створимо ко мануш, да би ке дека о мануштано створимо добрка перфектно, со нафалинела леске ништем, кога би дикеале вакереа со, јек таро најшуже створена, а герсар со вакергеа до Аллах субхану ва таала. Екана, пазиме, и перфекција Аллах ескире. Кога би ојаке мануш ескире, овена си не упраколе скоро шеро. Сарта личинел си не мануш. Але ета е интересна страшно гледка. А јари. Или кога би јек тергјолалеске ко танкоте со Аллах и одредингеем јек то воле тари страна, тари лескири десно страна таро шеро. Кога си не смешно. Или Аллах те створинел си не јек то волту такате, јек то волту потелека и вилица. Исто кога си не смешно. Но Аллах за да те докажинел аменге дека лескоро бари петано најбарем, лескири перфекцијата ни најчисто,
створија нешто најперфектно како е дуња, а двајтане о мануша. Па дикено Аллахи сари керела е мануше скоро састи. О Аллахи пере барипнајам, пере джандипнаја, пазимен, јек процес кога со амен леске редко размислинаја, дали джанена халален, соске о мануш, ки винела. Или кога пенаја, кога кераја мене доја, нели, апчу, нели, сар пена алхамдулилlah, или нели, пена на здравје. Аллах субхану ва та'ала, пазинем халален, створинге мануше андре конак, овенле бала, пазинем, интересно. Почнен ли тумен соске баш андре конак е мануше овенле бала? Соске. Кој дикела тута андре конак? Соске Аллах створинге, андре конак е мануше овенле бала. Пазинем. И медицина халален ва керала кава. И медицина ва керала, кога наби постојнена сине обала, е манушеске конак. Са со дишинала вријало нездраво, ка джалеске андре коплуке. Ем кога джана коплуке, ем коле скоро тело андре, пазим, але манушескоро дживди петано, јек масек повеќе нашти. Соске загадинала песо тело, емом начали дуња. О Аллах субхану ва та'ала, со кергја, пазим, Аллах ја заоđe, са сојтано халален бактерично, о манусо дишинала, наредингате кидел пес кобала конак е манушески. Па од ова филтери андре суиси, таро бала конак, кога више пергјола леске требала прочистување. Па Аллах ја заоđe нарединала баш од тело те дел силан, ем те пречистинале, а гер со киперала ачу. Коле со значинала да истовремено продолжинала торо дживдите. И од олеске да вакерала пес, елхамдулилахи раббил алемин. Со Аллах ја заоđe прочистињето те марачелато им делате дживдите. Дали шај некоја кава, пазиме, дали шај некој те створинел нешто савко перфектно, Значи ти мануште замислинал баш одба, со сава Аллах ја заоđe створинја манушески. О рад су исјамен халален ковене, пазиме, дик, о Аллах ја заоđe о рад со пирала манушески ковене. Насминала те движинал пес, саđи ко те нашунена, о Аллах те вакереленге, евинеле. И си тут, и зимите пире ко тело, е манушески. Пазиме, козо мануша постојне на кјака е думи. Бут, агер. Козо мануша диета не насвале, козо мануша саслон, козо мануша на кене дуња козом бијангјон, козо мануша тергјона ко намази мукаем керена дова ко Аллах субхану ва та'ала. Козо мануша нешто десинела пес, пазинен ки дуња, и свако секунда нешто десинела пес, процес. Никогаш и дуња на не помирувајне. Од олеске да пазинен, окам пирела, и дуња пирела околу окам. Соске, за да секогаш те постојнала кава процес, нешто те десинел пес, а дија мен детано ракјате, нең детано диве, некоја дија уштела, па кава моменти некој уштела, товола помис преминала пре букјаке, а мен па на некој росетека спреминамен сој баски. Цело дуњата ни халален агјар. О исламска алимија со пенгена постојнала секунда ки дуња, а матте овол танко те собикинела пес езани хемикамети те стапинел пес ко намази. По свако моменти. Емшали халален тументе замислине на кана пазине на мен кере Аллах јагер, јек манушески годи, замислинен ке просторија, мадам Аллах субхану ва та'ала нашти замислине јагер, дава тумен пример. Замислинен јек просторија томен тумен андре набут, ама шел мануша. Дали шај ту мене со одоле шеле джененге те водинен пажа? Не е шанс. Аллах субхану ва та'ала цело дуња јаке водинела пажа. Истовремено мануша со керена дова. Аллах субхану ва та'ала тано доборка способно пере барипнеа со истовремено шунела секаски дова. Ем секаски одазивинала пес. Козон тано баро господарство е Аллах скоро азza wa jal. Дека са леста халален зависинала, пазинен Аллах кава керел, Аллаху халику кулли шеј. Аллах тано дова со створин јаса. А постојнела нешто со створин ја мануш. За да мануш нешто те мангел да те створинел, пазим, јек телефони су исјамен авдие, најкористимо, джанена сартано халален створимо саудова, Аллах субхану ва та'ала нијек мануш наштики дуња нешто те керел те створинел,
саджикот од ована делале ки го ди Аллах субхана ва таала. О Аллах аза ва џел прво му кела ки го ди од овај манушески, манушески авела ко џанди пете керала. Дуито бути, пазине. Дури и дова о мануш со керала, пазине, дури и дова о мануш со керала, наштите џанелте родол нешто таро Аллах аза ва џел, саджикот Аллах на делалеске ко калбен ки го ди со те родол. Пазине. Саджикот Аллах аза ва џел на дела манушески ки го дием ко калби ек бутите замангелом, наштите замангел. Те родол, наштите родол. Мора Аллах те деле адва ки го ди. Ја долеске до Аллах песке ва керала, Аллаху халику кулли шей. О Аллах та надва со састворинге. Ва хуа ала кулли шеји вакил. Пазине. Е могу правинала све што ле сојтано створимо. Е мофта надва кога со управинала се коле е ке букај. Пример, нели се ме постави прашање, например, ама некој ле лапи душ. На керга од ова Аллахи, ов коркорик ле лапи душе. На нели акама мануш коркорик? На. Пазиме? На. Саро Аллах субхана ва таала створингјала сад ке буќа. За да толам ги појасно. Аллах е скоро барит. Пазиме. О Аллах та надва кога со џанела, о мануш кога кана кели дуња. Соске Аллахи пишињале скоро сати кога кана кели дуња. Но и разлика џанена сојтани, о Аллахи само дела повеќе опције е мануше ко само начинот кана кели дуња. Ту биринејато. Туке сати пишимо кога кана кели дуња. Само ту биринејато ке ко само начин кана кели дуња. Пазиме. О Аллахи одредињето ке о сати, дек ту, кога кава сати кана кели дуња, а ту биринејо долеске да исјамен слободно војла. Те размислиме, сока кере. А ту сар инсан и сар мануш биринеја туке и опција по само начин кана кели дуња. Некој адиве на кели дуња алкохолизиримо? Ов биринѓа пески. Аллахи само пишињалеске о сати. Соске о Расули алейхи салам ва кергјаменге. Овен константно ко зикр Аллахескен кои бадети тумаре возвишиме Аллахеске, баш ја креја цел. Самина џелеја кога е тано сати дека каракеламе надва. Амо Аллахи, сар господари, џанала кога е тано 2 сати. Пример дека Аллахи управинала све што ле. Пазиме, кадавтуме на кава пример бучужо. О Расули салалаху алейхи ва салlam ки Мекка, кога мушрикјата рокурешие манглите керенеске атентатите му даренле, џанена пралален козо масек требињаленге те керен процес, буд масек требињаленге те планиринен, сарка му дарене Расуле салалаху алейхи ва салlam. Ки дингетес о најучиме, пазиме, о најучиме, емо зрела мануша те керен план. И алеко екзаклучок ва кериндор џанена со, кога каму дарале, пошто лавеч планиринге песке одва бут масек ва керге, кога каму дарае Мухаммеде, а мен морате му кане са во знако со наете себе дочинел дека мен му дарѓам. И е клендар таро по паметна кава керел, џанена со ка керел со, кавикинава керела таро секова ек племе, пазимо, таро секова ек племе, по ек терно хем силно. Ем кога ка нападинене Мухаммеде коле скоро керте му даренле, каковен сарине таро ек пути, кој ка му дареле, нек му дареле. Битно на нет овол аргументи со ски Андре ковен буджене. И не ете џанот пес кој му даргај. И о мушрик ја кава планиринге пески. Пазине. Аллах субхана ва таала обавестинала баш оленгоро плани Расуле салалаху алейхи ва салам. А воло Џибрил алейхи салам ко Расули алейхи салам ва керала леске ја Мухаммед. Торо народо планиринена туке атентати каму даренто. O Rasuli sallallahu alaihi wa sallam, pazinem pralalen, o Rasuli sallallahu alaihi wa sallam, народила помош народ Џибрил. Пазиме нек интересно бути. Негов само решинела ек бути, која тајно да ја бути. Родило се беб, со, дике на кате пралален ке каја ситуација. O Rasuli alaihi salam, кога керала Ебу Бекреска, ја Аба Бекр, мора те кера хиджра ки Медина. Огав котар са вола миридај. Pardon. Ema Abu Bakr radiyallahu anhu wa kiralaske ya Rasulullah.
Мазалламе, никако на мукава ту коркорик. Меа баба туе. О Мухаммед алейхиссалам акерлалеске, камударен тутманце. Акерла моро джибди петано то джибди. Акерла меа баба туе. O Resuli aleyhisselam ka prifatinelle no dikem pralalen o edepi e Resulescor aleyhisselam sebepi adla manusha somanglete mudaren e Resule lengoro barvalipe sa sosinelen janena kaske sine kovasta hem ko arakibe Resulesque aleyhisselam sebepi de ko Resuli pretovol pekamberi sinele ek nadimak tarotikne beršao dovatano al-amin кога со значинело честно, доверливо, поверливо мануш, чисто мануш. И о мануша сар керена сине барвали пе авена сине ко Расули алейхиссалам, ко Мухаммед ема керена леске, арака мега кава барвали. Ем кој сар каджал сине те родол, никогаш нешто на фалингален. Па дури мануша сине со бистерге добредиме букја ко Мухаммед алейхиссалам, кога кавен сине пере бизнисеа ко потеле, каджал сине о Расулем кава кереленге, Тута чилотут манде од ова емо дова. Емо мануша чудинера песине. Ема двој калеланин сине таричик. Но пазиме, о Ресули алейхиссалам, иако добинала хабери таро Аллахи азza wa jalla дека камударенле, шунен со кава керел. Каджал ко Али радијаллаху анху кава керелеске, ја Али. Ва керела ме ка керал хиджр. Ту каве комо кер. Касове комо кер. Em vaquerola koga kavento te rodem po barvalipe, denenen goro barvalipe. Arakelpe ta rotugio hako. Em Ali radijallahu an bizo sunna prifatinova o rodi betaro Rasuli alejhissalam. I baš kod ova prvo dive pralalen, prvo rad, pazimen, kuvala Andreo Ali radijallahu an, a o Rasuli alejhissalam Ebu Bekr isto ko poker taro Rasuli alejhissalam. I koga kogeo Ali radijallahu an, договорине на песарка керена кана Расуле му Ебу Бекр тарокова тари која страна те нашен тари Мека те джан за Медина Али радијаллаху ан Андре Ленцар па два моменти пралален кидена песао мушрике ма венанга ко удар таро Расули алейхиссалам сарки клона кан сарка нашен но о Расули алейхиссалам Сар најчесновернико, сар најбар убедимо карши ко поро Господарио Аллахи азza wa jall, да не убедимо со само јек бути родиња, која те не оде. Родиња само дали силе извини таро Аллахи тикло. Пазим, не интересувале дали каму дарен, дали камарен, него само родиња извини дали силе таро Аллахи тикло. Ема Джибрил алейхиссалам акергалеске Аллаху азина. Allah dela tutti izini. Емо Расули акате со керова пралален, лела Ебу Бекре, таро вас, хеми клоланга ки порта, маншалес кјангла ки порта. Ем само акерга башо Ебу Бекр, пандете аке. Шари пралален те замисли. Некој те леуту таро вас, те джане авријале ку джархена тут паншо джени, некој те пенот ке пандете аке ми клова вријале. Саво осетано дова. Со кабртиното саки ти годи козонкове убедимо, козонкове уверимо дали на ете дара. Ебу Бекр радијаллаху ан само пандела пеаке. Расули оставила летарино си и кло. Ем пирена. Пирена е Ебу Бекре, о мануша сој таранглам на дикенан. Соске, o Allah subhanahu wa ta'ala te halova o tevhid rububije bizole skoro izini, nikoj naštite dikjel. Pa mada manglatute da je buti togo. Kozom puti da singapes tu menge nekat, te roden nešto, naštite araken anglatu mendete. Koga volo duitova kirova, da ake anglote akatanje da je buti. Soske, akavajtan od ova koga Allahi nadela tuti izini te dikjel buti, iako tanje anglatute. Hemo Allahi azza wa jall naredinala lengere akia sate diken samo Rasule me Ebu Bekre mate diken. Hemo Rasule me Ebu Bekr i klela pske slobodno tar udar, hemo putinena pes kod Džebelu Theur, ki planina taro Theur.
Јакала кога кувена Андреј, кога чона шокириме, казди кене Алија. Алија, и починале, ја Али, ајна Мухаммед, о Али, кај е Мухаммед? Али радијаллаху анху келгенеги, веќе одамна ги. И ки клено мушрикјата рударем кај джанте родене Расуле алейхи селам. Па дикен, Аллах субхану ва таала, кава керел, o Resulullah cu care s-au pe Jebelul Thawr ca puciola Jibrile. Saro de volana di klame, pa ko objavino peleske Kur'an skojati ko te sallahi kava kerel e Resulullah وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Amen. Чигамненге потпора, тароленго ранглуно хем палуно дело, хем ајарола на диклету. Wallahi panla salingere strane. Yola sadikle Osman'e Resul'e Ebu Bekri. Kur'an skajati. Pa kja kaja planina pralalen Jebelu Thawr, rodena kana, a čolo kato Resuli trindive pralalen, trin rake Ebu Bekreja. A veno mušrika, a rakena je ke manušekova so sine specijalno manuške, a rakele manušenkola so našena prema kolengere stapke. I akava manuš pazi nen interesno, vakerela mea rakrimnen kajtan. A vela ki meka vakerela mea rakrim kajtano Muhammed ema Ebu Bekr. Lena pe sarine džana palo manuš, ema kava manuša će da doznam jakaj. Džana ki ko Jebelu Thawr, eja kana pralali. Jek tikno tan, jek tikni peštere. Andreo Rasuli, ema Ebu Bekr, garavena pas. Andre garavena pe, tejlona, o najučo deloj tano pralanen, prema kivisina tari kočak manušeskiri. Taro ek normalno manuš leskiri kočak, tani doborka i dubka kote so kuvge koja dva delo taro Jebelu Thawr. Jagna pazine. O Ebu Bekr radijallahu anhu kela lengere čekojra, lengere statke. Em počinjela te tresinelem te daral. Em šepotinjela je Resuleske kokan. Ja Rasulullah, jeklender samo te teviva kana, diklam. Paz, diklam. Dobar kajama. O Resuli alaihi salam su kava kerleske, ja Ebu Bekr. La tahzan. Madara nikako. Inna Allaha ma'ana. O Allahi tano amensar. Pazinem pralane. Ko akava momenti koga vakergia Inna Allaha ma'ana, o Allahi tano amensar, ko dva momenti pralalen avela pauko, pletinala doborka sigate, so mušrika nina dikena, em tana doborka pletimo šukar pralane, so ništo na dikela pesandre. Jek taro mušrika, kava kerel, ajbe te kuva kate Andre, po dujto kava kerel, vakerela ve, kaj te kuve Andre vakerela na dikeli, dek vakerela, o ti si vakerela već mreža taro pauko. To ben sine o te vakerela, dvako sine paravdona, ne sine to lagar taze, en plus vakerela diki si jare tari jare bice, našte o te tobi. Kolen sine adle isto page, peravde, o gnezdo kolo sine rušimo. Naso vakergam preska, o Allahi sojtano, wa huwa ala shay'in qadir. Oftano advakova so šaj satekero. I ubedenost e manušeskiri ko Allah subhanahu wa ta'ala tano se bepi de desinem pestuke bukja kolenge sona verine. Akvaj da tano dova so Resuli alaihi salam pazinen sinele overuibe, ta Rasul sinele overuibe. Ta rakava tevhid, kova tevhid, rububiyat. Kova je tano dva tevhid rububiyat, te verine de čačo Allah i tano stvorine od ovakova so stvorinova sa. Te verine de ko Allah ja za ođel tano advakova so kerela sebe pija tove kurtulimo. Te verine de ko Allah i tano advakova so karakelkio sebe pi tove sasto. Te verine de to rski avola samo taro Allah subhanahu wa ta'ala. Te verine de ka ništo ki dunja no vola bizo, zeleno svetlo en bizo i zimi, te re gospodare skoro, e Allah skoro, subhanahu wa ta'ala. Dikem pralalen, o Allahi azza wa jal sare manuši kalelale, taro odredime situacije koga
и силе чисто убедување, чисто верување ко поро Господари, ко Аллах Азза ва Џел. За да те верине дека о Аллах и сашај, кога исправно верине ки лесте. Соске пене пралален исправно. Пазим. Козом си ансасто бут, аге, осетинеато бучук. Така најдете дека козом та намару беденост ко Аллах субхану ва таала. Козом та намару мајндсет сер муслимајна ке кај дуни. Ту ако си ансасто, сајтанот ке шукар, осетинеато бут фино. Кога каба моменти, дедике ке мануше ко парно мантилем слушалке ки мен, доктори. Ема керолат ке, ту насијан шукар. Пазим, ту јако осетинеато фино. Сар ко осетинеато ко два моменти. Да постави не туке прашање ки го кажбе, че насијан шукар. Да почнува Андрето организам те треперињал, пака осетинари брзо лупајне, пака осетинари уклеват у татипе. Ажбање на соске кава мануш пиндјаман јаѓа. Джане ли прала соске десинова такава ко бут мануша? Или пази, најчесто акава деснато коленцар кола сокере на сихар. О сихарбаджие, дикен сар келена песке манушенца. Каракел нека ски улица, ка кереле Алафи, и коек моменти кава керелеске, абе ту сар на сијан фин, на делујнеја манге шука. И ака лесте веќе појавинала пес паника, пази, абе ја чуја дик шајтовол точно па, ама дикакана. Па дик од чабона штите жени нел па веќе силе биш утрин берш. О бизнес на джал. Ам дикакана, тамами кловава е прво врдај гума пайрола, около дуито сај шукар. Нешто не сар на джал. Пази накана. Тут веќе опчи вѓату кадва филми. Соске насијан убедимо ко Аллах Азза ва Џел дека о Аллах створен вѓату сар со требало. Насијан убедимо дека редовно калдинеато намази. Насијан убедимо дека о Аллах примингјаторо намази. Пази, но најбаро одговор кобај там. Валла бе ме мангаве Аллах ем лескере Ресуле. Ама двајтано најхари битно, туте манге Аллах ем Ресуле. Джанена ли сојтано најбитно? О Аллах ем лескоро Ресулите мангелто. Останјанит ке почиве дали Аллах ем Ресули мангелато. Дали Аллах ескере мелекја мангенето. Дали Аллах запишингјато ко тефтеритаро убедиме манушакова су исилен јеқин према ко по Господари Аллах субхану ва таала. Ко сабо хали сијанки комуникација тере Аллах Азза ва Џел. Кога последно пути калдињан кајаму лейл, освен Рамазанески. Кога последно пути ачилан коркорите осаминету те Куране Азимушан. Кога последно пути бденгјану прако Курани сар со бдењеу прако то телефон. Убедимо сијанко Аллах Азза ва Џел. Веринеја чаче ко Аллах Азза ва Џел. Веринеја деко Аллах и та надвакова со доло рски, о берекети, о састипе. Сасијан убедимо. Чибјаја или калбеја. Ако сијан чибјаја, на сијан таро шукар редија. Ама ако сијан калбеја, онда сијан таро исправна мануша. Се Аллах Азза ва Џел мангела пес калбеја хем делоја. Кога сојтано највредно нешто ја каја дум. Ове убедимо. Пазиме, кога некој бива керала туке шум, о Аллах ка спаси нелтут. Ема Аллах ка куртули нелтут, джа кера каја бути, ама каја бути, кога джаја туте дикела, сијан сигурно дека шајтанот ке сигурно мериве. Биджаја. А сабко прашање само поставим туке, ем каѓа неко саво степен сијан убедимо ко Аллах Азза ва Џел. Замислим, Тавол туке кана не сабо мелеко, хем те вакеро туке джако камени мост, хем фрдету тему Аллахи ка куртулинотут. Позом сијан убедимо дека шајте фрдетут, хем деко Аллахи ка куртулинотут. Пример таро Бедр, пазине. О Ресуле алейхиссалам кога нарединге сахабенге, Аллах тане пазине пралани нек смешно бројка која два вакти, таро 3,3 джене. Пазим, 3,3 джене. Кога алете дикен козом дженетане о мушрике тане 1000 джене. Пазим, вајтан огромно разлика и бројка.
Аклајтане 3000 аклајтане 1000 джени. Емо Расули алейхи салам кава керол само о Аллах. Tu siano gospodari tari nebesem tari puf. Tu siano gospodari manușengor. Ако дозволињанко акава моменти сари на менте мерака на кате, повеќе на некојте ширина то дин. И каламен ко куртули, пазим. Па Аллах аза ва џел, која два моменти, пазим пралален сока десинопес, ко исто време ка почминено верникате радуинентес, а окола дикенален ко исто фазон. Соске радуиненапес, по ек моменти пралален, кади кен исто бројка о муслимајна, кади кене мушрикунта декајтане исто бројка сар соитане о муслимајна. Исто, 3000 жени. И ола мислинге дека мушрик ја нашле. Сар сосне 1000 жене нашле, мачле само 3000 нешто жени. Ама не нашле. Не нашле. Ем кога добингелен ти крајка, кога почлепе сарина, бе нашле, почингете радуиненте те керенте, каволо Джибрил алейхи салам, кава керолески, ја Мухаммед е Ресулески. И победа вола само таро Аллах ја завочи. То Аллах ко објавинелески Куран свети коте су кава керолески. إذ تستغيثوا ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. Кога родингем помош, таро тумаро господари, ово да зивингјапе стуменге, хем поможунгјату мен агер со бичалгјату менге, 1000 мелеки ајек пала којек ки дум, тари небес. То Аллах кава керел, وَإِذْ يُرِكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيُقْضِي. Хема мен кергјам е верниконге која чате дикном дека лајтане хари, о мушрикјате кајтане хари. Ама исто е мушриконге да кергјам те дикен дек тумен да си ен хари. Пазине, дикена кате Аллахескири еднакост, Аллахескоро господарство на не неправда, иако и мушрикја на не неправда, со шајсин Аллах и те керел, о мушрикја ленте дикеннем повеќе, джене дектане о муслимајна мана. О Аллах и диксова крила ко куранска ети, а мен кергјам тументе дикен лен дека е хари, емола тументе дикен дека е хари. Соске, толку одеднакво. Тогол сари ненге подеднакво. Аллах ја завоđe. А катар со халоваја пралален тараква халоваја, дури танелто то дживди пекиек ситуација кога више мислинеа дек нанету ке извес, е манглатуте тано сигурно пропаст, те батинете леки пув, и дова тање најшужо нешто со шајте родетаро торо господарио Аллах ја завоđe. Те сијан убедимо ко торо Аллах ја завоđe дека ка приминал тири дова, пазине. Која два моменти пралален, веринен дека Аллах ја завоđe два сојтано невозможно, кереле манушеске тоа возможно. Убедување емо искрено станадба. И премалку аквада пралален требала те сватиненте халова јексо, а два деко Аллахита на два кова су правинала са сојтано ки дуња, емо Аллахи сар господарита на два кова со са лестар зависимела ке акаја дуња, ништо на нета рамарова сајтано себепе е Аллах скоро аззаваджан. Надинаваме иншааллах би изнилlah дека јасно сине објаснување сојтано таухид рубубијат. Ако нека си не само прашање нејасно, слободно шајте пишен, емо доле иншааллах ка завршиме. Тамамон дако Аллах нека делтумен секога хаирен, шукаритен берекети, нарекелтумен тумаре фамилија, тумаре максименцар, тумаре чаненцар, емо Аллах ја завоđel то чистинела маро калби кој екипе англунипе, ем нека деламен секога шукарите ке каја дуња, ем која хирети, ем нека зацврстинел амаро иман. Екулу кавли хада, астагфируллахи ва лакум фастагфиру, иннаху хувал гафуру рахим. Wa sallallahu alaihi wa sallam.